seven along arnikang samabirta thanbang sami bismai disopi nonbirta thepipen arjita. All India Karbi Student Union nilip along towar kabonai ke sakoya jog dharana kidopon. Sonsila khang korapho nilip MSC constituency ke pardo bhitor kaliani along dharana kang nipon. Labang so dharana la kinilip branch All Indian Karbi Student Union na hin pensi pajir pipono. Bangso dharana kang ninangkok atheke. Sanglang ke hatu mera bhiti an towar kasemarpon kasa oi pik ajok dharana ingnipon. Bangso tower contractor Manoj Parek Lapen PWD Department Engineer Bidu Be Sitame Chitongdon Sitame isi manghumeme abangke Manoj Parek abang wang amat thang chingki chithan awi pinsi puthot chidam thujui puta nang thandon Lapen bangso tower kadukawi 5 km ando Lapen tower kabonai kasa oi pik ajok ningkani si pensi chithar plum anpin Lasi laso a contractor ke blacklist Vivek Nangji puta AKSU Lapen Rong Rat Atum pen Sodak pen Karbiang Long Ottermas Council of Hansitame ke hangpon Lapen Jongsi Council pen Thangasai Kideng pon awi pulute Kiwang Jilang Arnisitame Sodak pen Chisong Ponji puta Nang Thando Bangsolong Difu pen Esterson Tiso Lapen Arisang ho AKSU Sitame Chitongdun Lapen Local Thana OC Lapen Local Bhitor Kalyani Arat Atum Ongdung Arat Stami Chitongdun Tangte Langli Tum Penle Lamthe Arjupon Sena Borlang Sopen Roland Killing News Text Report B News 7 We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. Kota Manus Parik, go back. Go back. Go back. Kota Manus Parik, go back. Go back. Go back. Kota Manus Parik, go back. Go back. Go back. The war solemnity. The war solemnity. We want justice. We want justice. Aksu long live. Long live. Long live. Manus Parik high high. High 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 high. Manus Parik down down. Down 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 down. Manus Parik down down. Down 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 down. Manus Parik go back. Go back. Go back. Manus Parik go back. Go back. Go back. Aksu long live. Long live. Long live. Aksu long live. Long live. Long live. Student unity long live. Long live. Long live. Student unity long live. Long live. Long live. Manus Parik amak lagi. Pada dilitum sidin demonstration along tong sekot pen media tum nang chitong dun thai kapon nang litum phon akero pilo asi pini kopi posin litum ada kachisong nang kokma labang solam nili nang litum phan details panang than pon po pini nilitum ada All India Karbi Students Union nili palong branch sumen patir pipon pen nilitum Central Committee pen ke wang nang kok alam thei bangala puhen lo ilitum kaduka veta chini ilitum lada sanglanghar delong pen mera bhiti an atowar ke claim ke sa oi piga joine si pini ilitum lada sit in demonstrations tamen ilitum pedo ponang kok lo athema ko pilo pulutang te ilitum lada ilitum ke kaduka veta dak ke nili pamunit si ke ong lapen ilitum hem ke wang kaduka veta chini lo ke dam tangan ingkan setame Mopela dak locality sumena nang than lo baten nilitum kaduka veda chini lo labangso towar bangke ciklojon ni bonai et pen ciklojon ni yang bongsil bangso towar bangke hingno pondak lo latso phistame complain pipen akolang litum chibonai thulo alang litum bonai det pen nonanga chiplang dugela sonthot ningkan isi tadam de pen atowar ba hingno pin lo pulutang de labangke nilitum karjukang tunga bangke lalo ladakke contractor tongki chok chema mati official dum chok chilo Lasi nilitum ang kena nilitum ke jong ingtung lagi kontraktor logot official tum tak kupine understanding ke doko joine si pini lapu antawar ke sa oi talang tum langding bukan itum ke jong ponang kokpu. Aku lason ada corruption ke klaim pulutan nilitum ke lake cidonun thek nilitum ke non setame alang nilitum ban nilitum memorandum pidun lo executive engineer first tame nilitum memorandum long number 1 nilitum ke jong mangala pulo nilitum je Manus Parik abang kontraktor abang ladak
Ciklojon niang bong labang so tuar bangke aprang ating la aban an cipur lapsi aki misi la dak bonai pen mesen pen pacun pinanji pusen litum hang pon lo la pen ke sekena bangke nilitum ke hang pon gela pulo la dak kontraktor manuspuri ka logot officially kumar mati ka cerap dun ke doma alang litum pan ans name metang ar pupen suspend pon ngi busin litum man hang pon lo la pen ke dak third number nilitum ke jong bangke la lo manuspuri ka bangke la kontraktor manuspuri ka bangke la dak non ilitum la so tuar det pugali prek jam din ta alang likang me claim tu ilitum nilip long pucot kali belek ati malang likang me claim along tin satame alang lipane complain la son si ke wang sai de pulo tangte alang gela ke rat society pan ki pami pan le kam claim kali ame thanga pok ka chipare ngi pan ame thanga hem arit ka chipang choji pan si sai ke claim chot lasi manuspuri ka phana bangke kon blacklist binangji busin ilitum jong pon lo lasi nilitum pini ladak kachisong nangkok alam tegela pulo ilitum nilip apan kupido sinang pang krei varelo labang nilitum je question nangkok lo nilitum pini ladak kelang pan nilitum ratcharia song pan nilitum jong damde athema ratcharia song nungke or dilitum pan tuwan nang pilo ke pulo tang tuwar nang pidet pen ladak sai ki claim kicok cekela ke kontraktor lapen ladak PWD department tum sila dak ke ada itu do businil tum pudamji lasi pini ladak pesta menili tum memorandum lo ke jong ason thosin litum pini nang litum la press ahin apa nili ka do ka bana chuningri lo je Ciklojon niang bong penjong sila bang so tuar patangte pulo tangke nilitum halasoni bang ke nilitum All India Karbi Students Union asong pendet bukali nilitum nilip along asong ke doan karbirong asara mai penceng lok ladak public tum antur paksin nilitum labang sopan akhiring tangrak nilitum kecesong paduji pusi nili All India Karbi Students Union Central Committee General Secretary hin pen pachini pon lo department mate contractor nako hombi dolom department penabang ke hala inut nang cetoy dolo besang ho alang li wang lo alang li rudeng sinil tu malang lipan memorandum pi pajir pon lo lasi alang li bang isi alam alang li bang nang chining je lo je executive engineer bang already contractor pan cingkilo puse alang li ningje lasi ciklo jon niang bong stamela sotuwar pacipat tangi pan sinil tumbor ipon puse alang li ningje pon lo lapen ke isi bangela pulo kontraktor manuspuri samela dak banglu nilitum along nilitum dak kecesong nilitum dak vision demonstration ke dwara ilong manuspuri stame banglu puai pista me nilitum adungan ang pali hahede alang lipan dak an wang mesen la ciklojon niang bong insurance nang cipi non je la ciklojon ni ang bong ke nang litum apan aprang ateng la aban pur etben akimi atau nang tuman namonai pipon popo insurance nang cipi nang jipun litum ke hang ke pador bang alang likajui alang likajui lo puran la dak ke litum klar dak litum cini lo alang li la dak kicok ce ke tan ke doko ke joni se alang li pini ilitum ang no ke wang ahedat bang ke la ke litum klar dak la dak masi lasi monospari ka phana bang ke la ke kontraktor amen dan masih blacklist bipon nangji posinilitum All India Karbi Students Union hin penilitum chuning ripon lo kam kecing ke engineer sa municipal contractor pan ini alam tip ke than elo sidame city mane formally ale tabang issue sela no ekedi namong issue ko usi to dap tani fan executive engineer sa ni fan khalo ta complain ke to war bona de na piche to ni pe to war he dak di complain so putha ke chulom na langge the da dulum didi so langge the pen long ke api July cheklu nili photo tulis si pothai lo sitami hura sod bage RV ke dukok pen jok repairing ne delo kasi non ekedin akola exudu menda program KNG kolam da ajulong lo so apang nili akola henu akini anako nili pothai thulu he pothai si mane contractor phanta formal letter ki PG pham alam dulo he pacheklemi pham athema lage 5 years maintenance do mate kasi dosi paklempu kolam to we to daptani divine engineer pham tung ke song alo hala contractor
Story bang na tong dun lumala. Mu ke bang nili mata cetong muda. Ini tinggi pom dulu mana Tinggi pom na dalam sini ni. Kita bang jamel pom muni. শ্ৰীজিত টেঙাল মই সদৌখন টেঙাল কছাৰী সংগঠনৰ মই কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সভাপতি হয় আজি আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আমাৰ চকিয়লা নিলিপ ব্ৰাঞ্চক মই মোৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ দিছোঁ কাৰণ আজি তেখেতসকলে আহি আজি আমাৰ ৰাইজৰ হকে মাত দিছে কাৰণ কেলে আমাৰ এই ৰাস্তাটো আজি এই চলিত বছৰতে 2024তে 24 আছিলে ন 24তে আমাৰ বনাইছিলে কিন্তু এটা 25 সম্পূৰ্ণ নহওঁতে 3-4 মাহৰ ভিতৰতে মানে আমাৰ ৰাস্তাটো বেয়া হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ আমাৰ কন্ট্ৰেক্টৰ হওক বা ইয়াত যিসকল আমাৰ PWD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়ববী আছে তেখেতসকলক আমি সকলোৱে গৰিহণা দিছোঁ কাৰণ তেখেতসকলৰ গাফিলতিতে আজি আমাৰ এই ৰাস্তাটো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে 2-3 মাহৰ ভিতৰতে আমাৰ একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে আৰু ইয়াত এই ৰাস্তাটো আজি আমাৰ 30-40 বছৰৰ পিছত আমি এই ৰাস্তাটো পাইছিলোঁ আমি চৰকাৰৰ কথা নকওঁ যিকোনো চৰকাৰে হওক নিজৰ দায়িত্ববিলাক পালন কৰে কিন্তু ইয়াত চৰকাৰে যিকোনো বস্তু দিয়ে কিন্তু দিলেই নহ'ব ইয়াত চোৱা চিতাও ভালকৈ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব এতিয়া ইয়াত এনেকুৱা হৈছে কন্ট্ৰেক্টৰ সদায় দিওঁতে ভাল কন্ট্ৰেক্টক দিব লাগে কাৰণ কেলে কন্ট্ৰেক্টৰজনৰ সব কোৱালিটিটো চাব লাগিব কন্ট্ৰেক্টৰজনে যদি ভালকৈ কাম নকৰে তেখেতকতো আমি কোনো কন্ট্ৰেক্ট দি লাভ নাই কাৰণ আজি আমাৰ এই ৰাস্তাটো আজি যেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে এই ৰাস্তাটো তেখেতসকলক ব্লেক লিষ্ট কৰিব লাগে নহ'লে আমি আজি যেনেকৈ প্ৰটেষ্ট কৰিছোঁ আমাৰ যৌথভাৱে ঠিক তেনেদৰে আমি ইয়াতকৈ আমি জংগী আন্দোলন কৰিবলৈ আমি বাধ্য হ'ম জয় আই অসম Ang tepini birta lansing toni koklo dumi thakmai kurbang thu kardong